دو دریای درمیانه که سرظاهر بشه یک پیما رومبا و تچگایا دوی دریای یعنی درمیانه یک پردگی دوری داتا اب پردگ آهینی نہیں اب پردگ کوہی نہیں کہ آپ پروشت گوست مکہ چین لکیری بظاہر یک لکیری کشتی همه لکیر حد تو اینگو میا اینگو میا الہ مع اللہ چیز آنا گو خدا دیگه کسی هار و شریداره ظاهری که نه کیا ہورا کجا چه ٹکو نشانش پش گکتا ای خبره که و اللہ ای کار و قدرتا آ شریدار گونو امراه ايوه بوتا نبيع او بني ادم بوتي جندا بوتي ساه نفس بها اما يجيب المضطر اذا دعاه كاين كي گرفتار انسان را مانگی شتگو گٹھے انسان را دستگیری کا وقتی کا اتوار بیج وقتی کے آسمانہ 30,000 فٹ بلندیاں اس جهاز کی کبو کی سوری راٹے بج چه وشی ماشو یا اللہ یک عالمی قصه کو وفات کرده وشی ما جهاز رو گفتم تو میری کره ورنای نشتا من وشی تو مولایه من گفت وشی ما خدای نمانه وشی من گفت تی مرضیه ما چی کرد کنه وما شتين وما جہاں ہمارا ایر کپگی ہے ہم پاکستان عراق ہے او دا قدرتی جہاز ٹھیر در نیا نوچے کا نو پائلٹ اعلان کا نگائے کہ ہمارا شمارا یہ مسئلہ گپتا یہ جہاز میں کم کے سورینے بلکہ ہم سورگانی تا شمارا تکلیف برسی ببخشے نوشی جهاز بری چوش سورینی بری ای پیم بری جالو برز نمیده همه تیر رو که منی کرده نشتا و گوشگاهی که ما خدای نمانا هر جتکه یوشی یا الله خیر یا الله خیر قدرتی جهاز تیر درکتا جهاز نشت گوڑا منگو که ها اوڑا تو یا الله خیر گوشگاهی تی شینا وجه توبه تو اما یجیب المضطر اذا دعاه گٹو گرفتار انسان وقتی کہ اللہ توار بر جن گوڑا کئی کئی ایک گٹا گشاد کن تو پش ویکشف السوء و سکی و مصیبت و شدتا چاہی سر دور کا ایک کارم بغیر اللہ دے کسر ویجعلکم خلفاء الارض ويجعلكم خلفاء الارض ہم ای شمارا جوڑ کرتا زمین پشت واجہ البتہ عارضی ہے بلے خیر یہ بلوچستان بلوچانی ملکیں یا پٹھانانی ملکیں یا سندھی و پنجابیانی ملکیں یا عرب یا عجم یا فلانے فلانے یعنی شمارا نصر در نصر یہ ملک دمگا ہمیں راج و قومانی مردم نشتے گا و ہمیں پہ ہمیں شہری اڈنی ہے کہ تو نشتہ و آباد مچی ڈگاری میراسی بلڈنگی چپتا چوکا چوکا نماز سگا یکی دیگر پشت پدے اکے پشت شما وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ ہما ذات جن دن کے شمارے زمین پشت واجہ کرتا ہے شما ای بگوشے کہ مضطر و گٹی مردم و پریشان حال و گرفتاری مردم کہ فریاد رسینی کا وہ کہیں کہ مشکل و مصیبتاں دور کا وہ کہیں کہ شمارے پشت واجہ کرتا زمین سرے الہ مع اللہ چیزا نگو خدا دیگے کسے ہو رہے ہست کسی کو اللہ ہاڑ شریدہ قلیلا ما تذکرون او انسانا کم مت شما آمردم کے پنت و نصیحت حاصل بکنے کہ ایک کل نظم و نظام و جہانداری جہان جلی جہان بینی ایو کا اللہ ذات ہے کہ دیگے کسی کو نہیں
कम शमा के पंत नसीहत हासिल के ये की التقرير إذا كأمن خلق السماوات والأرض تاكي دي لحتي آياتا كي ديما كايا التمام من انتهى فالدلائل حجة الله رب العزة وحدانية ثابت كنقبي والدليل عقل وفكر اي خبر ثابت كنقبي كي الله يكين ذاته وبغير الله دي اي جهان جلق ودارق وبحازق تاب كسبون है انك كسبون है مختك شما وش ساينس وتكنولوجي وفلان ايش ما دوره خبر بوتك فرعونيا تكنولوجي چشمه انك گيشتر ديماترين بوتك کو ايني بستگين ادو سمودي اني بستگين ماري و اني کو برتگين تكنولوجي وانغا هستا هزاران سال اوران هم هستا شما एक बिल्डिंग के बंदे तने वदी अंगा मर्दम गलां के नोके प्लेटी जोरता पेसरा मीस का शीत रंदा पदा नुशी बिल्डिंग का 50 साल पूरा वो दरायत की प्रोशन